isi dutuye ntabwo ari paradizo hose nk'uko tubibona mu mafoto y'ubukerarugendo, ahubwo hari uduce duteye akaga ku buryo kamere ubwayo yafashe icyemezo cyo kwirukana ikiremwamuntu burundu. Nyamara mu miterere y'umubumbe dutuye hari uduce tumeze nk'ikuzimu ku buryo bukomeye. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ahantu hatanu habi kurusha ahandi ku isi bitewe n'imiterere yaho, hakaba hameze nko mu irimbi ry'ikiremwamuntu. Iki ni ikiganiro urangiza kumva wumva ufite ubwoba bitewe n'ibyo wumvishe kandi uza no kureba muri video. Ese wari uzi ko hari ikiyaga gihindura inyamaswa amabuye muri Afurika? Ese wari uzi ko hari ikirwa ukandagizaho ikirenge bikaba bivuze urupfu mu masegonda 30? Iyi si ishusho y'amafilimi y'iterabwoba gusa, ahubwo n'urugendo rugiye kutwereka aho imirasire y'izuba, amazi ya acide n'ubumara bw'ibisimba byanze guha amahoro ikiremwamuntu muri iki kinyejana. Je tugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Ndayambaje Jean Claude. Mbere yuko dutangira urugendo twinjira mu mbeho y'urupfu n'ubushyuhe bw'ikuzimu, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi byegeranyo nk'ibi bishira amanga duhura buri gihe, kandi ukande like niba ukunda ibiganiro byungura ubumenyi. Uraza kutubwira muri comment ahantu haguteye ubwoba kurusha ahandi muri ibi bitanu. Sangiza iyi nkuru inshuti zawe kugira ngo dusangire ubumenyi ku miterere iteye ubwoba y'umubumbe wacu. Ku mwanya wa gatanu haraza Death Valley, mu kinyarwanda aribyo bakunze kwita ikibaya cy'urupfu, giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kibaya ni hamwe mu hantu hagaragaza ukuntu ubushyuhe bushobora kuba intwaro y'urupfu ku kiremwamuntu. Iki kibaya giherereye muri Leta ya California, gituye hasi cyane y'inyanja, bigatuma ubushyuhe bwinjiramwo buba bwinshi. Ubushyuhe buba bugera kuri dogere 56 n'ibice 7 Celsius, bukaba ari bwo bushyuhe bwa mbere bukaze bwanditswe mu mateka y'isi kugeza n'uyu munsi. Muri iki kibaya amazi ari mu mubiri w'umuntu ashira mu minota mike cyane, bigatuma umutima n'impyiko bihagarara gukora mu gihe gito. Amabuye yaho n'umucanga biba bishyushye cyane ku buryo ushobora guteka igi hejuru y'ibuye nta muriro ushyizeho uretse izuba. Nta bimera cyangwa inyamaswa nyinshi bishobora kurokoka muri ubu bushyuhe keretse udukoko na zimwe mu nyamaswa ziba mu mwobo munsi y'ubutaka. Imiterere y'iki kibaya cyumye kimeze nk'amazu y'umuriro, bituma kiba ahantu habi cyane ku muntu wese ugerageje kuhagendera n'amaguru atabifitiye ibikoresho. Na hantu hagaragaza ko izuba rishobora guhindura ubutaka irimbi mu kanya kose. Ibyo bigatuma kiza kuri uyu mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turasanga Mount Washington. Umusozi wa Washington uhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukabazwaho kugira ikirere kibi kandi giteye ubwoba mu buryo bw'imiterere y'umuyaga. Aha niho hantu habarizwa umuyaga ukaze cyane ku isi yose. Ushobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 372 ku isaha imwe gusa. Uwo muyaga ufite imbaraga zo gutwara imodoka cyangwa gusenya inyubako zose zitubatse mu buryo bukomeye. Ubukonje bwaho bushobora kugera munsi ya dogere 40 Celsius, ariko kubera umuyaga umubiri w'umuntu ubyumva nkaho ari dogere 70 gusa. Umuntu uhagaze utambaye imyenda idasanzwe ashobora gufatwa n'ubukonje bwica mu masegonda atageze kuri 30, bigatuma inyama z'umubiri zuma. Inyubako z'ubushakashatsi zihari ziziritswe n'iminyururu ikomeye cyane kugira ngo umuyaga utazijyana, kandi ziba zuzuyeho urubura rufite ishusho iteye ubwoba. Imiterere y'uyu musozi ituma uba ahantu habi cyane ku bantu bashaka kuhatemberera, kuko ikirere gishobora guhinduka mu minota 5 gusa kigahinduka urupfu. Ni hamwe mu hantu hagaragaza imbaraga za kamere mu bijyanye n'ikirere, aho umuntu ashobora kuba afatwa n'ubukonje, ikaba ariyo ntwaro ya mbere yica umuntu nta mbabazi na busa. Ibyo bigatuma kiza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu haraza Natron, mu kinyarwanda aribyo bita ikiyaga cy'Amabuye. Ikiyaga cya Natron giherereye mu majyaruguru ya Tanzania. Ni ahantu hihariye kandi hateye ubwoba bitewe n'amazi yacyo ameze nka acide. Amazi y'iki kiyaga aratukura nk'amaraso
kandi afite aside nyinshi ishobora kugera ku 10.5, bivuze ko ishobora gutwika uruhu rw'umuntu. Inyamaswa zose ziguyemwo, cyane cyane inyoni n'imbeba, zihita zipfa maze imirambo yazo igahinduka amabuye kubera umunyu mwinshi n'ubushyuhe. Iyo amazi akamye ubona imirambo y'izo nyamaswa ihagaze nk'ibibumbano by'amabuye biteye ubwoba kureba, kuko biba bisa n'ibizima ariko byarapfuye kera. Ubushyuhe bw'amazi bushobora kugera kuri dogere 60 Celsius, bikaba bihagije kugira ngo bitwike ikintu cyose cyaguyemwo mu gihe gito cyane. Ubwoko bw'inyoni bwitwa flamingo nibwo bwonyine bushobora kuhatura, kuko bufite uruhu rukomeye cyane bituma hatabaho kugira ngo biba ahantu habereye ubuzima, hagafatwa nk'imwe mu miterere iteye ubwoba kurusha iyindi. Nubwo ikiyaga gisa neza kureba uri kure, ariko iyo ucyegereye usanga ari urwobo rw'urupfu rwatumye inyamaswa nyinshi zihinduka amabuye bitewe n'umunyu ukabije. Ku mwanya wa kabiri haraza Danakil Depression, aribyo bita mu kinyarwanda irembo ry'Ikuzimu. Mu gihugu cya Ethiopia hari ahantu bita Danakil Depression, hafatwa nk'ahantu habi cyane kandi hagoye guturwa ku isi yose. Aha ni ahantu harangwa n'ubushyuhe bukabije bushobora kurenga dogere 50 Celsius, bigatuma kuhaba ari igihano gikomeye ku kiremwamuntu. Imiterere yaho ifite ibiyaga by'amazi ya aside n'ibirunga by'umuhondo n'icyatsi bituruka mu bitare bya sulfa n'indi myuka y'ubumara. Umwuka uhari urarura ku buryo guhumeka bidashoboka utafunze amazuru, kuko imyuka ituruka mu nda y'isi iba ari myinshi cyane. Ubutaka bwaho buratogota kandi ubutaka bwaho buba bunyeganyega buri kanya, bigatuma buri ntambwe uteye ishobora kukujyana mu nyanja y'amazi asharira. Ni ahantu hasa naho ku wundi mubumbe nk'ukwezi cyangwa marisi, kuko nta bimera cyangwa inyamaswa bishobora kuhatura uretse udukoko duto cyane. Abashakashatsi bahita irembo ry'Ikuzimu kubera uburyo ikirere n'ubutaka bihora bishyuha kandi bihumanya umubiri w'umuntu mu buryo bugaragara. Mu miterere yaho ni hamwe mu hantu hatanga ishusho y'uko isi yaba imeze iyo itagira ubuzima. Ibyo bigatuma haza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere turasanga ikirwa cy'Inzoka, kikaba giherereye mu gihugu cya Brazil. Aha ni hamwe mu hantu hateye ubwoba ku isi kubera ibiremwa bihatuye bitari abantu. Iki kirwa cyuzeho inzoka zirenga 4,000 z'ubwoko butandukanye. Izi nzoka zifite ubumara bukaze bukubye inshuro 5 izisanzwe, bushobora gushongesha inyama z'umubiri w'umuntu mu kanya kose maze bukamwica. Imiterere yacyo iteye akaga, kuko kuri buri metero kare imwe ushobora gusangaho inzoka imwe kugera kuri 5 zitegereje guhiga. Inyoni zihaguruka nizo ziba zitegerejwe cyane, maze iyo zirashwe n'ubwo bumara zihita zipfa zitaragwa hasi kubera ubukana bwabwo. Leta ya Brazil yafunze iki kirwa burundu, ku buryo nta muntu wemerewe kuhakandagira uretse abasirikare bake babishinzwe. Inzu yigeze kuhubakwa ubu ntabwo igituwe n'abantu, kubera ko amateka avuga ko umuryango wayibagamwo wishwe n'inzoka zinjiriye mu madirishya. Ubu iki kirwa cyabaye paradizo y'urupfu, aho kamere yigaruriye ubutaka maze umuntu ahabwa akato burundu kugira ngo arengere ubuzima bwe. Muri iki kinyejana mbaye mbashimimwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like ndetse na share.